mun sang sang le tlang sang sang atanga INP mezo channel ngai thatu zong zong te in zain chi bai le vek ule focus ni som pakhat ninga ni ani a Myanmar news kan soima in kan India ram politics hi han clear masale zoila Supreme Court chuan election dona political party ten sarkar siam du wang khrim khrima mipui hne na sem policy le athona thil ti sak anin tiam ang chi hi chu thati lo thule India ram economy ati chiat thu atar langa expert committee dina hetiang thil hi chui chiang turin thutluk na asiam ta hial mai Supreme Court thutluk na hi Election Commission of India point athop thua puang to a noi thum semaniemo electric athona chit athona tui connection siam tiang chi te hi ram than mo bok dik takani Supreme Court chuan atiani political party rang abikin Aam Aadmi Party AAP chuan mipui hne na thil thlon pek intiam ang chi hi a hlotlin pui viu maya Ashwini Upadhyay chuan Public Interest Litigation PIL Supreme Court at helutin Chief Justice of India NV Ramana hovin Judge Pathuminan ngai tuata a okas ni thum khan thu chua siamin expert committee dina freebies sem policy timayang hetiang chi du lo tu le du tu political party tinte central government state government opposition parties Finance Commission RBI Niti Aayog te soi ho turin ada tani sem policy thu buai hian court rorel na alo thleng nual to a kumsang ni le som pathum khan S Subramaniam Balaji le Tamil Nadu Sarkar anin king to a rangkachak TV laptop grinder electric fan te sem ni in Subramaniam chuan sarkar khingani mase Supreme Court chu a enroll du talova Supreme Court chuan ti hian thuazama article som palina Representation of the People Act angin political party te intiam na le thil sem hi ei ruk na le hlemhlet na lam a hoi turenelo ati Supreme Court chuan bung ruwa emo mipuita na mamo chi rang sem hi Directive Principles of State Policy chi khat ani ve maya state in mipui mamo apek na konga court a enroll theilova dan siam tu ten rorel na ina an soi hawanga yani atibok hetianga Supreme Court in thua chak chu awangin Election Commission of India chuan a hel hlemaya mase PIL the lu ani fo ta ka chuan Supreme Court point ti hian thua ti chuak le ta zoka Election Commission chuan tun tuma Supreme Court malak na hi a thlop hle ni Solicitor General Tushar Mehta kaltlangin Central Sarkar chuan freebies thila thlona sem hi adu lo hlea Delhi Sarkar an khin ne theina kongpoimo ani mai theibok Arvind Kejriwal ro chuan a thlona zirna a thlona in enkolna enge sualna atimau maya ani anga champion pui theitan chuan BJP sarkarin adau dal bur hi chu a huat thala omve bokani AAP chuan Supreme Court a zual kovin welfare scheme le mipuitan ham thatna puan chu adik loem ni ti in Supreme Court chu azota PIL thelu tu Ashwini Upadhyay chu BJP pachalani antibok Supreme Court chuan mire theite choi ka nana athlona thil in pek le sem te hian ram economia ngonga neem ti enfia angaya Election Commission le sarkarin chik takin ngai to se thuron an siam turani ti in Chief Justice NV Ramana Justice Krishna Murari le Justice Hima Kohli te bench chuan soi BJP sarkar chuan Solicitor General kaltlangin athlona in pek le sem hian India ram economy ati chia a mipui point an du thlanna an mang tha theilo ti in an du lo thuan thlen BJP hian thil sem le athlona in pek hrim hi a soi sel lova in thlandon chowa party ten mipui ril ruai koina na thuanin tiam ang chi hi a kok ber Mizoram kan thriat thiam dan tur chuan NLUP le SEDP kan ti ang chi hi ne mai ang chu sarkar siam nuwa mipuitan engpo athlona sem ang chi hi chu
BJP sarkar hian a soi sel ran chuang lova mipuin an du thlan na thiang tak an man theinan sem policy hi an do dal ni berina langa engen mu ve dan ni le ti hian kan du tok photanga Myanmar news kan ngai thla chun jom ngal don nia Myanmar lam kan update lo na arei le ta in lo hriat sa ani thona chungin nimin lama thil thleng te po telin voina news langsar zual atlang pui deuh deuh kan hrut le thuak photanga nakin lama chuan klema chip chiar dewati chhuwa theite po kan tum lenga min lo ngai thlak sak zel don nia nimin tu ka ri khodar wa tu lam chanchin kha in hredeu vek to me okas ni som atanga in kap tran kha an nia nimin tu po khan dar kar nga lai mai thom oma CDF lam hian drone te po chelekin an mangtang kai viau mai nia soyani ri khodar wa tu hi tuna treu khomoi hi ani a veng chuan chunglama hian SSC lamin ke man siama hei hi dulovin kan hnung march thalama khan CNDF te hualngo PDF ten an lo kap to a tuntuma hi chuan media rang hian hualngo PDF ming an soirita mi lo mai hi thilmak angreng mak chia si lo bokani a chan chu in ka masakhan hualngo PDF te hi mi puilamin an soi sel na sadeu ni ena langa anin thlahung deuh nge an tel tho na a an minga lang lo mai tiero kan re chiang chia lo indona chuana pianga hian mi pui eile bar zon dana buai ti hi leiben thel luka thu chiang ani a triau khomoi le zo khothar ramri in sum don ton na po hi ram buai hian engemaw chen chu ati bahla ve ngei dona mi puyan phun chiar view chuan CDF le PDF pol rang hian ma an la chak theilowanga chotianga ram chung pun tina a om chuan ram buai hian rei tak a o theidon ani nimin tuk lama ri wat tu lama indona SSC lama tangin an battalion commander telin sipai panga an thia sipai palidang an tlan bok ri sipai kem lama tanga ral thuam lian an ka awangin civil mi pakhat aborala medang pakhatin hliam atuar bokani tin manni lam khan ha kha le than tlang inkar kha an buai le hle boka mase an mani CDF lamin thuan ti chian ri lo awangin thu chiang tak ala soi theilo Chin state lama po rong taka an cheta khuwa an hala mian tha chiam nuwa SSC chuan than tlang ram chung ekar sang ruk le zariat zeta zaw chu national park atan apuan sak le tamai than tlang township hi Hakha district huam chung ania an township huam chung ram ekar sang ruk le zariat le pali point panga azaw chu ram sachitin reng te tual le nan thataka hum hal tur Chiriang national park atana ruah man ani thu okas niriat khan SSC chuan apuanga Chiriang national park ti aniang anti Chiriang hi than tlang atanga mel somli tha velo tlang mingthang ve takani ome Hakha le than tlang sasi chaw lam le Mizoram lam thlengin in kalpona thatak ani dona aram hian thing le mau ba ka aram sachitin renga nga bokawangin hetiang hian ruah man na siamani ta nia soeni than tlang lam unaw te hi an lom pha arin om chuang lo hle mai Sakain region bamau khopuya tanga mel thum vela hla lenechi khuale nayaka khobul vela okas ni som nimin khan SSC sipai tele PDF te minute som ni emovel anin ka pa PDF lam hliam tuar le thi an om lova sipai lam thian om ni inan soi nimin pia okas ni kwa po khan bamau khopui bulok min ta le nyong kain khobula anin kap to a sipai pakhata thiani Sakain region chong u khopuya okas ni som nimin tuk daruk le chan vevel khan sipai som thum vel chuan na jammer motor le kekal sipai som panga vel an vaya sipai som li tha vel chu chong u khopuya tanga kal chuakin khin mun kholaman pana kalkunga bom kam thian fai tura kal chuak ni inan soi chung sipai som li chho vel chu ong chen ta khuale khin mun kho in kara
PDF ten bom nen an lo lam bun le a sipai som pali an thia hliam tuar an om nual bok ni in chong u PDF ten an soi Sakain region yin ma pin township pa yin pong dain khua chu voin tlai lam khan helicopter in a kap na sale hle in dona chua thu soi tura om lo na a hetiang hian SAC lam hian civil mi te an ren lo thin hle ni thlo na tanga an ka nuwa sipayan da zui nia soi ni bok Mi-35 helicopter pahni in an ka pa chumi nuwa helicopter dangin voithum lai sipaya thiar nia soi ni hetianga an ti le ta ka wangin khomi puite po atlan thei an tlana thile hliam an omem ti chanchin chiang tak an la soi hlei thei bik lo Makui region yi sa chu township pa ngati myo khua a nimin khan sipayan luta khua an roka rangka chakte lunglute thillu dang an mu apiang an la ni in an khomi ten media hne na an soi MVP Revolution Force ten an soi danin okas ni som nimin tuk dar sari vel khan Makui region huam chunga veiwa SAC sipai te chuan pau pin kain khua lutin khua an hal saka chen in som thum le pariat akang ral okas ni kwa zan lai vel khan pau pin kain khua an luta khua an hal sak nu chuan civil mi pathum manin kong hruai tu le in phen nan an hruai ta ni in an soibok tin okas ni som pakhat tukindar sari vel khan miain township pa pan dain to khua an hal le boka chen na in som vela kang ral to nia soyani dar kwa vel khan ngyong yua khua hala ni le bok nimin tlai khan pau township le pakhuku township in kar om yi thuat yua chu sipai ten an hal to boka miain township huam chunga hian thingtlang khosari chu SAC sipai ten ni thum chungin an halani Makui region Seiphiu township pa painchi khua okas ni kwa nimin pia khan sipayan luta painchi khua om ma nin wei anti chu pong sualin an that zuya aruang chukong sira an pai ni in ma nin wei ye pasal chuan soi anni nu pa hi ma ni khua chua sana ramlamatlan an ni ve thova an vok le ar vulte an ngai tu lo theilova cho peturin an nu pa in khua an kir le a an kholu na tur ton tira sipai panga nen in tokin sipai nan ka dona wangin hlavin an tlana an tlan na lama anin then ta a ma nin wei chu sipai ten man thein an pong sualta a an that zui ta ne arab thlak thei khop maya a pasal chan hi alaina thlak hle ne Makui region Muti township pa kani khua okas nikotu khan indona chuakin PDF Vishnu Paul tele SAC sipai te anin kapa PDF lam mi paruk le civilian mi pakhatan boral ni in Vishnu lam chuan an soi heng mi paruk te hian kani khua an thlenin an omna in chu SAC lam chuan an hual ngal tamai nia soi ni a sipai som thum vel an nia an tlan chuak thei talo ani ber report a om te poni mai theya SAC lam sipai pahni an kap hlum ni in an soi ve bok KNU Brigade 3 Ramchan huam chung Nyongle Pin District Chauchi Township pa Chau Sayit Lampanakal SAC sipai tele KNLA Brigade 3 Section 9 nam sipai te okas ni sari khananin kapa SAC lam chu an sipai captain Wei Meu Ong telin sipai somthum velan thi ni in voin khan KNLA lam chuan an soi Myanmar ram zel tan hi a hreom hle ni na lang zel tang te hi soi sak le ti re thei an ni fowa human rights dan an paljut na sa thin hle ni in AAPP chuan a soi tan in chung bo ruak le thilom dan pon lama athan mai lo nan sipai le police ten khau takin an veng thina Rangoon in Sing Jail le Mandalay khopuya ubu zel tang te chu an chung te ne na in mu pon phal sak to me ulova pon lama tanga eile in petu an nei lo le chung lama an e chia thin e mawangin hreom na na satak an tok me ka ne mong yuatan in atangin kan hnung July le okas thlatir lam khan min chian ngyong u le suibu zel lama thon dar an om nual maya in Sing Jail atangin
mi zale som ni zet tayawati lamathon an ni to bok tin July thachung khan phaan zel atangin mi za vel chu in sing zel le mun dang danga an da kual bok phaan zel omte hi ni tin an khrem thi nia soya ni le ngala makui tan ina omte po chu tiang deuh tho chuan June thachung khan ni tin soi sakan to ka zia nia soya ni soi sen po ni lova ram chung mun rang ranga human rights palzut an ina sa hleya tan in phei chu soi thua cheng lo ani ber SAC ne na sum don na kalpuya ral thuam zuar thin tu Myanmar le Singapore company hi zale som paruk zet an la om ni in chung ho chuan $1 million tel ral thuam lama sum don na an kalpui thin ni in Justice for Myanmar chuan a soya rambuai hi an tan chuan sum don na rang kachak hin ringot mai Singapore hi ASEAN member ni ve tho han ngai maya Myanmar thatna tur ngai tu anga lang si hian aram chunga company rang rangin SACN tho pui engtin ma ati chuang lo hi thilmak ve tak chu ni tin Singapore chau lo ASEAN member ram dang dang te po hi ASEAN angzong hi chuan ngai ven ang takin langma sela an mani theu hi chuan SAC sipai te hi ti lung oi lawan hlau ni berina lang thina ni Myanmar ram buai om zenei lova peace talk ti fau ang chi hi atopa om zenei zo ka thil ti ani theinan ASEAN member palai te hian SAC sipai council lam dor lovin opposition ho hi dor zok to turani ti in Malaysian Foreign Minister Saifuddin Abdullah chuan Nimin Khan soya hetiang renga thila om chuan Asian Special Envoy to Myanmar hian a hna hi kum khat maya thok zo man lo topang atibok hetianga Frank takmaya Myanmar chungchanga mu dana soi hian SAC ho tu te ati thin rim hle ni thu nei na pong la ka wanga civil mi thita hi mi sang ni le zale som sari le pali an tling to a sipai nan man zong zong hi singkhat le sanga le som sari le pakua an tling to bok ni in AAPP chon soi hei hi nimin okas ni som thlenga data ani okas ni som nimin khan ramchung mun rang ranga SAC sipai som sari an thi ni in ketet media chon soi ole tun tumatan chuan khati zong khan kan du tok phot mayanga nakin lama Myanmar news te po hi chip chiar zo ka ti chhuat le zel tak tuk don nia INP mizo channel subscriber tele ngai thathin tu zong zong te in cha chunga kan lo me